Dobar dan, dječice! Dobar dan! Pa mi smo se danas tu okupili da nešto radimo. Iva, što? Da istražujemo voće i povrće, kakvog su oblika, a kasnije okusa. Kasnije okusa. Znači, vidjet ćemo i po čemu su oni slični i po čemu su što? Različiti. Tako je. Pa da vidimo, Iva, da mi predstavi što tu sve imamo. Imamo jabuke, kruške, grožđe, jednu mrkvu, mandarinu, bananu i šljive. Odlično. Što je negdje od toga najukusnije? Tko zna? Ćemo probat? Hoćemo, ali će stvar biti u tome da nećemo samo ovako probati, nego da ćemo si trebati vezati oči. Pa ćemo vidjeti hoćemo li tako i zatvoriti nosić, pa ćemo vidjeti hoćemo li prepoznati što mi to zapravo jedemo. Pa krenimo. Aleksandra, molim te, dođi do glavnog ovog podmetača, uzmi jabuke u ruke i usporedi njih dvije. Kakve su? Ova je crvena jabuka, ova je zelena i... Je li zelena? Meni to baš ne izgleda zeleno, to je više... Žuto je više. Dobro, daj mi reci kakvog su oblika te dvije jabuke? Okruglog oblika. Aha, okruglastog oblika. A što misliš kakvog su okusa? Ukusne, ha? Možda je jedna slatka, druga možda je kisela. Jel' tako? To ćemo vidjeti kasnije. Dobro. Luce, molim te, uzmi bananu u ruke i reci mi pod rukama, pod opipom, kakva je banana? Banana je glatka, Dobro. uljasta i žute boje. Luce, bravo. Imaš li tu još neko voće ili povrće koje je sličnog oblika? Imamo mrkvu. Bravo. Mrkva je isto glatka i uljasta. Bravo. Pa, Pićo, molim te, dođi do ovog poslužavnika. Možeš vratiti, Luce. Uzmi šljive u ruke. Pa da vidimo kakve su šljive. Reci mi. Glatke, okrugle i plave boje. Jel možda to baš na nešto drugo nas podsjeća da ne bi rekli da je okruglo, nego kakvo? Aha, jajastog, jajolikog oblika, jel tako? Bravo. Dobro, daj mi sad uzmi, jesmo li sve, nismo grožđe, jel tako? Pa daj mi uzmi grožđe i kruška je još ostala, ako se ne varam. Grožđe, kakvog je grožđe oblika? Okruglog. Na dodir kakvo je? Glatko. I je li tvrdo ili mekano? Mekano. Mekano. Iva, krušku uzmi, molim te, u ruke. Može. Daj mi reci kakvog bi ona bila oblika. Pa malo okruglo. Dobro. I na dodir malo tvrđa, ali je jako glatka. Ali je jako glatka. Dobro. Jel vas možda podsjeća na neko geometrijsko tijelo? Na stožac. Na stožac, aha, na stožac, bravo, ova kruška baš liči na stožac. Recite mi, što je sve zajedničko ovom voću i povrću? Jel možete nešto zajedničko naći? Da je sve ukusno. Znači, tebi je sve ukusno. A da bi bilo ukusno, prije toga mora biti kakvo? Jestivo. Jel tako? Da. Da je tu, na primjer, krumpir koji nije kuhani, jel bi ga smjeli jesti? Ne. Nikako ne smijemo jesti sirovi krumpir. Kada se pripremi kod kuće pečeni, restani krumpir, pire krumpir, kuhani krumpir ili na bilo koji drugi način, tada se krumpir jede, a ne jede se nikako dok je sirov. Znači, što je zajedničko ovome svemu ovdje? Da je kakvo? Jestivo. Da je jestivo. Bravo, pljesak za vas. Veliki.